خب السلام علیکم برادران هموطنان و بینهایت بینندگان گرامی آزادی خواهان تمام مردم تاجیکستان امیدوارم همه کس خوب و صحت سلامت باشه. راستی دوستای عزیزم بسیار وقت شما را نمیگیرم، کوشش میکنم کوتاه‌تر صحبت کنم و پیش همه گفته بودم که هر حالتایی که میشوه همین خیلی سیتواسیونی که باید من برم کمی فکری نظر خدمت گپ زنم، بعد از او بگیم که قضاوت دیگر در دست شما میشه، یعنی فکر کردن. امروزه بگیم که من درباره یک شرمندگی یک وزیر بگیم که میخوام کمی صحبت کنم. اولا این وزیر را براتون میمونم. درباره گپ زنی یک وزیر اصلا خودتون اول را دیدگی هستین، فکر کنم اکثر در فیسبوک دیدگی هستین و ما میخوام شما در اینجا ببینین و ما کمی همون را براتون فهمونم که چی گفته ایستاده است. اولا میبینیم هر کسی که داخل شد در این کانال در حال برادرای عزیزم بگیم که پدیلید، من خدمت ایناز پدیلید میکنم. انا پدیلیت فراموش نکنین هموطنای عزیزم در فیسبوکتون. انا پدیلیت فراموش نکنین هموطنای عزیزم. در کامنت فکر نظرتون رو نوشتن فراموش نکنین، برای که من سیلکه موندگی نیستم، انا آدم قبول نمیکنم. من کوتاه گپ میزنم، یا 10 minut یا 15 minut روا 20 minut از او زیاد نمیریم و بگیم که خارج میشه. انا درباره یک وزیر میخوام که صحبت کنم تا قدر امکان. خب من اکران کمی روشن‌تر میکنم تا که خشوتر نمایان باشه برای شما. Таджикско-афганской государственной границы достаточно сложная. Таджикистан после исламской Пакистан занимает второе место по протяженности государственной границы. 1425 километров. Особенно за последние 2 месяца мы чувствуем натиск лиц, которые хотят перебраться из Афганистана в Таджикистан. Количество беженцев превышает уже более 15 тысяч человек. Каждый день по 500-600 человек хотят, чтобы пресекать государственную границу. Мы чувствуем усиление попытки контрабанды наркотических веществ, оружия, боеприпасов. Поэтому Таджикистан реально занимает такое положение, которое режим 24 часа надо быть наготове и работать день и ночь. Мы считаем, что сложившаяся ситуация в Афганистане не только имеет реальную угрозу для безопасности Таджикистана, стран Центральной Азии. Я думаю, что для всего постсоветского союза, особенно с регионом с мусульманским населением, чувство конкретнее стремление дестабилизировать ситуацию, использовать исламскую религию как основу, как идеологическую основу дестабилизировать ситуацию в нашем регионе. Мы сегодня эти детали очень подробно обсудили, наметили конкретные планы. Мы отметили, что взаимодействие между спецслужб Республики Таджикистан, между Российской Федерацией, всех стран Центральной Азии, Закавказья на высоком уровне находится. Но сложившаяся ситуация требует консолидации наших сил, обеспечения более надежной
охраны государственной границы и физическом отношении, и усиление оперативной работы по всем направлениям для обеспечения надежности охраны государственной границы. Мы думаем, что совместно мы можем решать все вопросы, которые действительно стоят в повестке дня, отстранить некоторые угрозы. И мы осознанно заявляем о том, что само понятие терроризм имеет международное значение, и для того, чтобы противостоять именно им. نمیدونم شما همین را گوش کرده تونستید نتونستید. یک انسانی که وزیر در ارومیه وزیر KGB وزیر KGB امنیت ارومی گبزنی زبان روسی را ببینید. این خودش نمیدونه چی گفته ایستاده است. پست سویتسکی تریتوریا یک کلمه пространство را گفته نمیتونه. زبانش نمیپیچه که همون را بگه پست سویتسکی пространство. یک کلمه را بجا آورده نمیتونه. خودش با زبان خودش اقرار میشوه رژیم میگه. یعنی که ما گسودارство نیستیم، ما یک رژیم. شش را ببینید. این انسان دکلات کرده ایستاده است. احوال شش را ببینید. رنگ یک ابیژنی ربیان که است، یک گودک که جنگ میکنی که یگان خطاگیش بعدم کلاش خم میکنه من کدام نه کارم من کادی نه اومدی نه تا همین انسان یک ابیژنی ششتگی است. در همون بین مردکو خیلی ناراحت حس کرده ایستاده است. برشته قرقیزستان ششتگی است. گردن ببینید چه خیلی است ناخل برداشتگی و این ابیژنی ربیان کرده ببینید خفشیدگی کودک میگن کو شش را ببینید این طرف نگاه میکنه این طرف نگاه میکنه فقط پیش کامera را نگاه کردن دا دوخ نمیکنه. فهمیده است؟ یک کودک ابیژنی است. این وزیر امنیت است. این برنامه میکشه برای کشتن مردم توجی، دزدیدن، را بردن، برده زندان کردن، پولها میلیونها جدا میکنن. این میو تو که آدم بدزدن یا مرا یا ترا یا دیگر انسان برن زندان کنن، در داخل زندان بکشن. این میو وزیرای موتن. این میو وزیر موتن. برادرای عزیزم وقتی که تو گپ زدن نمیتونی تاجیکی گپ زد پیرواد کنن. اوخی بیچاره تاجیکی هم گپ زدن نمیتونه. ما دیدیم یک تاجیکی گپ زنیشه. بالتوای سنیمات کرد. تشوای قطع قفاش سرکدیم ربطم قانون وایران کرده بود. بالاش برابطم قپیدم اینه. من تشوای شاید من بالتوای کامera داشت. من همه جاش دست نیمت کردیم. ادرین ماشینش دوتا کارت برامد. این تروریست بود. تروریست ما انق فهمیدیم اینه تروریست بود. وقتی که در همه پست گیره من میکنه در پست این نمیسته و میگرزه اینه. ما فهمیدیم که تروریست بوده. قپاش سر کردیم. من نفهمیدم همه وقت کامراست که جا پیدا شد چخیل تو سر کرده. مایلی که تشوای در پس بود این بالتوای است که جا پیدا شد قطع کامera. اینا نفهمیدیم. این انسان بیچاره تاجیکی هم گپ زدن نمیتونه. زبانش با تاجیکی هم نمیپیچه. اینا با روسی هم نمیپیچه. این نمیدونه این چخیل دکلات میکنه چخیلی اچوت میته این انسان.
اینه می انسان وزیر موت است. یک ابیژنی گودک واری شیشتگی است. خفه واری نه پوتین خفه است، از دیگرش خفه است، بسیار سخت خفه شیشتگی است دارم. بعد شرمنده نمیشه گرد اطراف او را ببینین همه سر بلندانه شیشتگی است. این کاغذ نخونده ایستاده است، در پیشش کاغذ نیست. این ازیاد کردگی است. این گپ اولا که خدا را شکر که هم گپ ای ازیاد کرده است. بو با زبان روسی ازیاد کرده است. روسی از اموال خوبتر است که هم گپ با زبان روسی ازیاد کرده، کوشش کرده گفته ایستاده است. بو رژیم هم گفته میمونه در بینش. رژیم بود готов نیستی. террористы угрожают, мы очень волнованы, разволнованы, нам надо помощь, пожалуйста, помогите. И чи гуфта истодаси? И чи гуфта истодас? И чи доклад буд ки дода истодас? И чи режим шид ки 4 тараф кӯмак пурсида истодааст. 4 тараф айса аз инҷа, азиз аз Фаронса, дигареш иҷа рафта истодааст ки мо бигирем ки толибо наме чӣ кор мекунанд, бигирем ки толибо меоянд оружие даромада истодааст. наркотик даромада истодааст. ин тӯҳмата бибинед. ӯ бечора аз хонаш гирифтааст, хонаш давле пӯшокша гирифтагӣ нест. яхелаш тарсидааст. ранги ҳамин бар ин тарсидагӣ аз хона пӯшок гирифтагӣ нест, либос гирифтагӣ нест. ҳамин кӯдакша бечора гирифтааст, гирифтааст омадааст лави сарҳад. мега героин овардистан, оружие овардистан, мода гузарондистан. бибинед ин тӯҳмата. ҳоле ку то имрӯза ҳамун бечораҳо, гирезаҳои мардуми Афғонистон якташ сарҳада нелегально убур кардагӣ нестанд. ҳамаш омадагӣ как положено дар лави гузаргоҳ дар Тоҷикистон упара гузаргоҳда интизоранд ки иёра тафтиш кунанд, қабул кунанд. ма бугум ки мисли имрӯзае ки устроит кардагиан давлати Поланда оварда ҳамтои Эмомалӣ Раҳмон, брати Эмомалӣ Раҳмон овардааст, аз ким киҷо одаморо бежинсоро овардагӣ тарафи Полша ҳуй карда истодааст. ин бечораҳо сарсон саргардона нелегально даромада истодааст иҷа Полшада. ҳоли Тоҷикистонда нелегально ҳеҷ кад даромадагӣ нест. ҳама интизор аст тафтиш кунара, қабул кун. то ҳамин рӯза Поланд нагуфт ки мисол гирем наркотик овардан, оружие овардан. ин гапа нагуфта истодааст. намега ин гапа. ва ино христиан дарав дар бораи оружие, наркотик, терроризм опасни. ку бугу як бор даҳанта бикшо, ака бугу толибои террорист бугу. на Эмомалӣ Раҳмон там ҳар рӯз мегуфтем ку толибои террорист, толибои террорист. буге ку ака мардак боше. мардак бошен ака гап занени калимара толибои террорист биге. ино бовар кунед тоҷикам шарманда кардагиян, тоҷикистонирам шарманда кардагиян. ман воқеан дар миллати кор надорам ки мисоли инсона миллаташ дигар миллат аст. медонем, ҳамаи мо шумо медонем ки лақай аст, яъне ки миллати лақай аст, тоҷикистонӣ аст. ҳақ дора вазир кор куна, ҳақ дора президент кор куна, ҳақ дора муаллим кор куна, ҳақ дора намедонам деҳқон боша. зиндагӣ кардан ва ҳаққи ҳар як тоҷикистонира ам дора ки боша вазир боша, президент боша. не ки агар ки дар ана ҳамун чиз лоиқ боша. не ин ки ин намуд ки на русӣ гап зада битона, на тоҷикӣ гап зада битона, на бифаҳма ки чӣ рафта истодааст. ранги абижини ребёнок бори обрӯи Тоҷикистона нол кардагӣ, фуровардагӣ намеояст. дар байни намуқа делегатсия шишти ахмақа бибинем. ин фақат зуруш бечора онамо кучаруву мардикору дар Россия азоб мекашидагӣ ин намеёда зурушон мерасанд ё диздиданда. аз он тараф дига зуршон намераса як кас. ту зури ку ай Москва одам меёри ку наход ту границаи хита ҳимоя карда натонӣ.
یک چیز اما کنکرت نبگم تون پنهان نکنم. من خیلی انالیزوی کردگی میگم تون ادکریته که دیگر نشیده که نگیم نمیشود دیگر. условия طالب یک چیز است در کرمل که اموال رحمان قطعی نمیشینه، قبول ندارن اموال را. اگر گیتلر باشه قطعی گیتلر میشینن، برای که میدونن گیتلر را تولدش غیر دین بود، زادش غیر دین بود. ستالین قطعی میشینن برای دولت داری صحبت میکنن، برای میدونستن که ستالین غیر دین تولد چیدگی بود. نو دولت داری داده گرفت، مثال مال، بیزنس، تجارت، فروختن مال خودشون قطعی او میشه. نه که این انسانی که مسلمان تولد شده زیدی مسلمان خستگی این کثافت قطعی کو طالب условияش همین است که باید تاجیکستان در ممال نباشه. لبای کسماش هم میشینیم قطعیش همکاری میکنیم، همسایگری ما نمیکنیم به امام علی رحمان. برای چه امام علی رحمان امروز فرانسه و دیگر جا دویده رفته ایستاده است و خیتای دم این условия را موندگی است تاجیکستان به امام علی. یعنی که خواهش طالب لبای دولت قطعی ما میشینیم قطعا همکاری میکنیم، داد گرفت میکنیم، مالکیت روی میکنیم، مثال مالکیت تازه شما را با طلبات مسلمانی ما جوابگو باشه ما او را خریداری میکنیم و همچنان دولت داری همراهتون رفتار میکنیم. امام علی قطعی نه، باید امام علی نباشه. условия طالب امروز پرینسیپش نمی امام علی است و امام علی را خیت کردگی است. امام علی دا گفتگی هستن ای انسان تو تمام دیگر طالب ما کنکرت نه، باید قوه است دا بزرگتر هست. 30 سال باشی هم تو یک ضعیف قوه شدی، تاجیکستان یک قوه ضعیف شد، است دا قوه بزرگتر درکارتر در جامعه جهان امروز نو طالب است. ما باید قطعی بشینیم. условия принцип میدونن تمام دنیا که طالب امام علی را نمیمونه در اونجا، نمیمونه شیشتنی تمام کسلر چه محکم میکنن، تمام کسلر چه محکم میکنن. امروز پگه کمتر روزی رمی مردمی یعنی طالب کی خودشون کمتر مستحکم کنن، امام علی در условия را میمونن، نام زندانی را تو سر میتی. امام علی آن گوش نکرد یک کلمه طالب دم را سر میته. شما باور نمیکنین همه چیزا. یک کلمه دا میگه سرش بته، تماشا کنه چی خیلی سر میته. امام علی آن گوش نمیکنه. زور است امام علی. امام علی دیگر جا را گوش نمیکنه. گفت که مقصود سر بته، زید سعید سر بته، سر نمیته. یک ابرشنی طالب ده ولی بالاش نمیگه، یک سربازی طالب ابرشنی کنه سر میته. من شما دایره گارانتی میتم و طالب نمیخواه قطعی امام علی بشینه، نمیخواه، میگه او همکاری میکنیم. لیکن حاجی گفته ایستادن اما در خیتایم условияش هم موندگی از طالب که این همه کثافت کثیف باید در اینجا نباشه، پوست دیگر انسان باشه، نه که این کثیف نباشه. و این انسان چست بود کرده ایستاده است. او را گبزنیش ببینین امنی وزیره یک ابیژن ایستادگی است. برای چی امروز زیایان تاجیک باز هم برآمده در نواراشون همتایان ما فکر میکردیم یا همتایان ما بودن، دیگر کارمندان تاجیک اینا ما را کیدت کردن. برای مسکو را، برای خیتویا امام علی رحمان هیچی نول است، نول. او دا важнейший تریتوری هم کلان است، ذخیره زمینی و زیر زمینی و روی زمینیش هم کلان است و قوه بزرگ است. اون طرف آموده ایستادگی است افغانستان، او را قبول دارن بیشتر. اون مرد گرفتگی است و بیشتر او را قبول دارن. و اوها امام علی را قبول ندارن. برای چی؟ چند تا ابرشنی مردم افغانستان بگیم برای امام علی برآمد.
من در برنامه پیشیم گفتم که امامعلی میلیاردها درآمد میکرد از نام مارشال ها و اشرف غنی و دیگر قماندان ها و گنرال هایی که در افغانستان کت میلیاردرها بودن. اینو نارکوتیک زنیمت میکردن، اینو مونوپولیا کرده بودن. همین تجارت، تمام تجارت بزرگی چه خیلی که تاجیکستان اولاد رحمانوف مونوپولیا کردگی است. نفت هم بگیم سوزوشوری هم اولاد رحمانوف است، بگیم ارد هم اولاد رحمانوف است، نمک هم اولاد رحمانوف است، او هم اولاد رحمانوف است، سویت هم اولاد رحمانوف است. افغانستان نمی مارشال اشرف غنی بگیرید اطرافش نمی کار کردگی بود. اینا با ایناش تجارت میکردن، میلیاردر میشیدن. تا همین روز امامعلی در وجه نبود در تاجیکستان زواد کار میکنه، چی کار میکنه، نی وجه اینجا درآمد اومده است. بیا بچه اینجا میلیون نارکوتیکا میگذرونیم، نفت هم میگذرونیم، میفروشیم، سالارکا و بنزین گاز همه را میفروشیم. خلق افغانستان، مردم افغانستان غلام ساخته بودن. یک گروه مارشال و گنرال گفتی همون گپا اشرف غنی و گرد اطرافش و تاجیکستان امامعلی داماداش قطعی قداش بالای سری نمیدونم چند میلیون است افغانستان. من راستی یگان بار اینترنت کردگی نیستم اهالیش ده، اما اونم قدر میلیون در اونجا و 10 میلیون دیگه در تاجیکستان. انم میلیون فارس زبانه رحمانوف با امرای چوجه و گرد اطراف دخته و بچه و داماد و قدهاش چومو کده گرفتگی بود جقیده مونوپولیا و او طرف او قدر میلیون دیگر 20 چند 30 میلیون دیگر او طرف اشرف غنی قطعی مارشال گنرالاش مارشالاش قطعی. این همه قدر مردم فارس یک چند انسان ها این همه زیر پا کده در بالاش تجارت کرده خواب بود، میلیونر شده. امروز اوش گریخت توربانادود کرد مارشالاش قطعی و این در میدان موند. برای چی پافشاری داره که من قبول نمیکنم، من قطعی او نمیشینم. برای که حجاب تحقیر کردگی است. کدامی که حجاب میپوشه سطر سیاه میپوشه او گمراه است. امروز تمام عائله های همون او طرف بگیم حرکت نو کهنه تاسیس نو حکومتی طالبان، یعنی که نو سر حکومت اومدن تازه، همشون عائله‌شون مادرشون حجاب داره. چه خیلی را قبول کنن این کثافت که تأخیر کردگی است. تمامی افت مادرای زنای او را دخترای او را تأخیر کردگی. چه خیلی را قبول کنن، چه خیلی قطعی بشینن. چی به قطعی میروند اگر در کار شود گیتلر استالین میشینن قطعی نه. برای که او تحقیر کردگی نیستن آخه اسلام. چی خیلی در تمام برآمدش از آن شانگهای امریکا و اروپا سر کرده امامعلی در تمام برآمدش این طالب تروریست گفته اومدگی است. تروریستا دهشت افکنا، تروریستا دهشت افکنا، تروریستا تروریستانی طالب، تروریستا اینا میگفتگی است. نمی امامعلی خیال میکنن او تماشا نمیکنن، اینا نمیبینن این نوارو را. 30 سال یا که 20 سال اگر طالب مبارزه برده باشه برای گرفتن دولت، آزاد کردن نمی مونوپولیستا، اگر 30 سال طالب مبارزه برده باشه 20 سال امامعلی او را تروریست نامیدگی است. چخیل او قبول کنن ای احمقه، چخیل قبول کنن. در همین 20 سال یگان بار ازبکستان نگفت طالبای تروریست، یگان بار قرغیزستان نگفت طالبای تروریست، یگان بار یگان دولت نگفت طالبای تروریست گرد اطرافش. پاکستان هم میگه پناه گفت طالبای تروریست، ایران هم میگه پناه گفت طالبای تروریست. یدین سوینی 20 سال هم میگه پا گفتگی امامعلی رحمان است. چخیل قطعی بشینن و امامعلی رحمان خیلی کرد که دیگه تمام این کنت سیویاز است. طالی خواجگانش اسلوبیای طالب قبول میکنه، قطعی طالب میشینه، یعنی افغانستان قطعی کار میکنه و امامعلی را کیدت میکنن. یا که امامعلی گفته قطعی افغانستان نیتا میشود. او نمیخوان قطعی افغانستان کار بروشون جزیر کنن.
айда хубтараш ки нами аз заифтарин инсон аст ки як раққос я амр сев картошка бодрин қати селфи кардаги инсон аст. Тамом канет срок биё кидатш мекунем брава тамом кида дар кор аст инами я ҳаёт кӯчаҳоро қолин мепардохт дар болош рақси духтарора рақсондан намедонам и дига кор надошт. айда у тараф серьёзни мардактаро истодагиян серьёзна мардака ва ин ҳозир тайёр аст ки азизамонро бара мулло бародар дар никоҳ куна бита озодара бара никоҳ куна бита агар ҳозир бигӯяд ки я духтар табти қатъи хай рафтор мекунем 7 духтарча тайёр аст ки дар никоҳи мулло бародар бидозава креслоша ҳимоя кунад не ки ин чиз намешавад ин чиз намешавад условия инҷа дигар чиз рафта истодааст барои намиам конкретно путинам фаҳмондагӣ аст кремлам фаҳмондагӣ аст ки ҷура дигар ака тамом мо намехоҳем ин проблемара агар ки мо ирам қабул кунем яъне имрӯз фардо ётра намемонанд дар инҷа кор кунем тамом кислород тамеҷиқан ту ҳеҷ кор карда наметавонӣ 4 тараф тамеҷиқан кападуд кардагӣ аст ва барои як твори ахмақи раққос мо намехоҳем ки отношениёмона ҷазир кунем инаме қадар гап рафта истодааст дар инҷа ягон чиз дигар нест ва инаи вазири шармандара роҳӣ кардааст путин қад ҷаласа дорад қирғиза бибин чӣ хешитааст шеринар намха гардан баланд дигари ша бибин гардан баланд ира бибин обиженный ребёнок сараш хам ми постсоветский территория пространство гуфта наметонам постсоветский территория мы чувствуем себе очень чувствуем себя нехорошо мы у нас очень нехорошо мы тут террористы тут террорист гуфта наметона ҳар рӯз толибои террорист мегуфт гуфта наметона у нас перевозит через граница наркотики оружие очень мы плохо рангам наш рашавори гап зада истодааст мы очень плохо у нас очень плохо пожалуйста помогите мы помогите пожалуйста инами аҳвол шитааст дар онҷо баъд изо намекашӣ шарм намедорӣ ки дар ҳолати дар сатҳи як вазир гап зада натонад на русӣ на тоҷикӣ ҳичи гап зада натонад шарм намедорӣ ино нав страха фаҳмидан страх чи аст диздидани мо фоидатон надорад бурдани мо фоидатон надорад киштани мо фоидатон надорад шуморо аз дигар тараф меҷиқанд шуморо дигар ҳеҷ ка қабул надорад на танҳо мардуми тоҷик на танҳо тоҷикистони шуморо дигар гирди атрофам қабул надорад қатъито намехоҳанд ҳамкорӣ кунанд тамом наркотик бучид орду руған шакаре ки мегзаронден дар афғонистон тиҷорат мекарден миллиардо кор мекарден ӯ чизам бучид тамом ҳама бучид дальше чӣ кор мекунед шуморо дигар дальше уна инсоно условия мондагӣ аст ва ма боварӣ комил дорем имрӯз фардо условияи сардодани зиндониҳои сиёсиро мекунанд аз шумо барое ки ино ин мардуми толиб имрӯз ки тоза таъсис ки сари қудрат омаданд ино инами рӯзоро диданд ки чӣ қадар қафои ё сир мекарданд зиндон мекарданд қатл мекарданд киштор мекарданд ин рӯзоро ҳамаша и толибо гузаштагӣ аст ино қадри муборизаро медонанд қадри мубориза медонанд имрӯз ҳозир камтарак як интихобот бигзара аввалин условияш ман боварӣ дорам ки имомалида сиёсиёро сар биде агар ту бимонӣ дар ҳамуҷа ту ҳамун вақта бимонӣ оле ку ришад мекуна хитои қатъӣ пекин қатъӣ кремл москва ришад мекуна ту бестӣ ё ки набестӣ ё дигар кас биёи авҷо аввалин условияш инами мешавад дар тоҷикистон зиндониёро озод кунад дӯстои азизам ҳамватанои бениҳоят гиромем ин буд фикру назари мо ки таҳлил кардем ва шумо метавонед фикру назартонро дар зери коммент бинависед падилид лайк фаромӯш накунед ҳамватанои азизам боз кӯшиш мекунем ягон чизҳои дига боша биромада ҳамроҳтон бигем суҳбат мекунем ва боз наву дар россия чанд одам кидат шида буд фардо худо хоҳад дар бораи ӯ суҳбат мекунем чӣ шид дар онҷо саломат сарбаланд хонобод бошен бисёр манзарат ки камтар суҳбат кардам ҳамроҳтон худо нигаҳбони ҳар як таймо шумо